vjerojatno je muzička najbolje što ćete čuti danas od mene. Prvo ću da vam se obratim zvanično kao direktor FLP Srbije, da vam poželim rođendan srećan, da vam poželim sve najbolje u vremenu koje dolazi i da vam prinesem čestitke od svih poslovnih saradnika iz Srbije. Tako da radujemo se druženju i svakom trenutku koje provedemo sa svima vama na regionalnim i globalnim okupljanjima i uvek gledamo da se lepo družimo svima vama koji globalno putujete. Hvala što se družite i sa našim liderima i to je jedna jako lepa priča i Forever je u stvari jedna sjajna priča. A sad, ono zašto sam ja danas ovde, svaka čast svima vama koji ste izabrali da današnji dan provedete ovde, da naučite nešto sa nama. Ja ću moje izlaganje početi sa jednim vrlo kratkim tekstom kog sam našao prekjuče u stvari, svidelo mi se, vidite, značaj obrazovanja, odnosno onoga o čemu mi danas ovde pričamo. Na ulazu u sveučilište Stellenbosch u Južnoj Africi piše: za uništenje bilo kojeg naroda ne trebaju atomske bombe i dalekometne rakete. Potrebno je samo smanjenje kvaliteta obrazovanja i dozvola prepisivanja i varanja na ispitima. Pacijenti umiru od takvih lečnika. Zgrade se ruše od takvih inženjera. Novac se gubi iz ruku takvih ekonomista. Pravda nestaje pored takvih odvjetnika i sudaca. Krah obrazovanja je krah jednog naroda, a krah obrazovanja u Foreveru je nešto što ne želimo da dočekamo. Dakle, hvala što ste danas ovde, čuli ste sjajne priče i ja ću se potruditi da vam neko moje iskustvo koje je konkretno u FLP-u je 20 godina, a poslednjih pa više od 10 godina radim sa profesionalnim sportistima, da to iskustvo koje sam stekao u praksi, prvo u teoriji, posle u praksi, podelim sa svima vama. Dakle, što se tiče proizvoda FLP-a, bilo mi je potrebno puno vremena da dođem do momenta da počnem da ih koristim, zbog, naravno, prve stvari koja je vezana za doping, odnosno da li smemo ili ne smemo. Ne morate da slikate, ostavljam slajdove ovde, javite se kolegi Gregoru, on će vam proslediti slajdove da vam uštedi vreme. Dakle, postoji nekoliko izvora koje konsultujemo, evo ovde sam naveo i Slovensku antidoping agenciju, koja je, sve antidoping agencije su umrežene jedna sa drugom, a svi poštujemo ovu nemačku kelnsku sportsku školu, odnosno je Deutsche Sportschule iz Kelna, koja je vrlo odgovorna, vrlo precizna i svakog meseca na njihovom sajtu možete da pronađete gomilu FLP proizvoda koji su testirani. Dakle, izvore koje možete da koristite u Sloveniji su upravo ova škola, Slovenska antidoping agencija, i ja se dosta oslanjam na Barcelonu, zato što sam jedan period svog obrazovanja proveo tamo sa njima. Što se tiče sportske ishrane, odnosno suplementacije, ona mora da bude zasnovana na dva principa, periodizaciji i personalizaciji. Periodizacija znači da u toku jedne kalendarske godine postoje ciklusi i obim i intenzitet rada nije isti tokom cele godine. Dakle, ono što bi trebalo da bude naša preporuka u obliku ishrane i suplemenata mora da prati obime i intenzitete rada u toku pripremnog, takmičarskog, prelaznog perioda, kada se bukvalno igramo sa količinama aktivnih supstanci, da bismo dobili konačan rezultat, a to jeste zdrava, osnovna funkcionalna jedinica organizma, to jest zdrava ćelija. Što se tiče personalizacije, nismo svi isti. Počeo od zemljice, otiska prsta, želja, rezultata, mogućnosti. Dakle, ne postoje dve iste osobe na svetu, ne postoji dvoje ili dvojice istih sportista, tako da ono čime se mi bavimo mora da bude striktno prilagođeno ličnim zahtjevima, odnosno ciljevima sportiste i da prati njegovu netoleranciju ako postoji alergije, dobre i loše životne navike, uopšte da li je potrebno korigovati telesni status u cilju povećanja mišićne mase, u cilju smanjenja masnog tkiva, potkožno masnog tkiva ili viscelarnih masti koje su
Viscelarni masti su glavni reprezent gojaznosti i kod sportista i kod rekreativaca. Dakle, ako ispoštujemo periodizaciju, ako ispoštujemo personalizaciju, odnosno individualizaciju, postići ćemo velike rezultate. Potrebno je malo vremena, ali vrlo lako se ulazi u sve to. Dakle, zašto ja danas govorim o ovoj priči? Nisam došao da vam pričam u sebi, ali smatram da sam dovoljno kompetentan da svoje iskustvo podelim sa vama. Išao sam u školu, dobio sam neku diplomu u državi u kojoj nisam nikoga poznao, imao sam čast da mi španski kraj da diplomu, hvala vam na tome, i ja sam nastavio da radim dalje sa tim. Ovo je prvi neki moj proizvod, sarađivali smo, bio je 32. na ATP listi, vremenom mi je našao one koji mu žele bolje, sad je 80. neki, ali meni je bilo veliko iskustvo da sam ja Forever Link Products proizvod i gurnuo u ATP ludilo i imao jako lepe rezultate. I ovo je jedna vesela družina s kojom se družim već 6 godina. Igrali smo 3 lige Evrope, 2 lige šampiona, igrali smo još jednom ligu Evrope i nadam se da ćemo igrati ponovo ligu šampiona. Ja sam osoba koja vode računa o zdravlju, o oporavku, ishrani i suplementaciji ove vesele družine. Verujte mi da nije lako, zato što je tu 30 personalizacija i 30 periodizacija. Oni imaju vrlo čudne navike i otprilike 2,5 godine smo proveli da bismo uspostavili poverenje, a od tog trenutka je sve bilo sjajno. Dakle, što se tiče same te priče, podelio bih se vama 2 vrlo kratka videa. Ovaj prvi video je nastao početkom 2022. godine i ja tada kada sam ga prvi put pogledao nisam bio svestan da je ovaj materijal upravo ono što mi tražimo u Foreveru, a to je projekcija cilja, postavljanje cilja, postavljanje koraka kako doći do cilja, razlaganje jedne celine na nekoliko manjih celina i rad i disciplinu. Tako da, molim vas, evo narednih 5 minuta, vrlo kratak film o tome kako i mi možemo da napredujemo u Forever. Može? Avanturista, entuzijasta, borac, neko ko se ne boji prepreka i koji ne zna za poraze. Padobranac, rolilac, neko ko voli izazove i koji svaki sledeći podiže na lestvicu više. Ja sam Đorđe Anđelković, nekadašnji oficir 63. padobranske brigade. Posle više polumaratona došli su maraton. Posle maratona ultra trail trke, posle ultra trail olimpijski triatloni, a ubrzo i poluduge triatlonske distancije. Poznatije polu-Ironman trke. Svaka je bila teža, duža i zahtevna prethodna. Stavili su svoje telo i duh na nove istine. Pripreme su specifičnije i kao takve moraju su biti i bolje isplanirane. Porodica, posao, trening, odmor i ostalo treba je dobro kontrolovati. Čim sam prešao na triatlon, bio sam svestan da ću teško uspjeti da napravim plan i program treninga. 3 smotra jednom nije bilo jednostavno preklapati iz dana u dan. Moj sljedeći plan, ujedno izazov, bila je Ironman trka ili dugi triatlon. Svestan da je to najveći sportski zalogaj na planeti i da je sve ovo što sam do sada ostvario jako malo poređenje s onim što se ovoj trci očekuje od učesnika. Znajući svoje mogućnosti i sposobnosti, prihvatio sam realnost i odlučio da naredne 2 godine provedem na pripremama za tu trku, koja je limitirana na 17 sati i koja obuhvata 3,8 km plivanja, 180 km vožnje bicikla i 42 km trčanja. Liniju tog cilja rešio sam da pređem kada napunim 50 godina i da to bude lična nagrada za zdrav duh, život i telo. Do sredine 2022. godine treba odraditi sve pripreme i izaći na liniju starta. Pre početka priprema odlučujem se da pronađem i angažujem trenera za iskustvo na tom polju. Vladimir Savić, licencirani Ironman trener i ujedno učesnik ovih trka bio je moj izbor. Više od
od dana saradnje daje dobre rezultate i pomake ka krajnjem cilju. Ipak, kao da je sve to vreme nedostajala još jedna karika koja nisam bio svestan do nedavno. Pre par meseci dokopao sam se knjige Slim Bike Run Eat. Ishrana. Četvrta disciplina. Disciplina koja mora biti u jakoj sprezi sa ove prethodne tri. Ubeđen sam bio da sam dobro kontrolovao sve. Jedino me kazaljka na vagi mučila. Nikako nije htjela da stiđe da igra po koju. Sve moje probleme rešila je moja supruga, koja me za 50. rođendan kao poklon ponudila nutricionistu. Malo sam se lomio da li mi stvarno to treba, bojeći se mišlju da ja to mogu sam, čitajući literaturu, gledajući snimke sa savjetom. Ali odluka na kraju bila prihvata. Trebalo mi je vremena da pronađem nekoga po mojom zahtjevu. Prvenstveno da radi sa sportistima i da je slučan za to što mogu. Imao sam sreći da na preporuku prijatelja koji radi kao trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda dođe do njihovog nutricioniste dr. Branislava Rajića. Brzo smo stvarili kontakt, čak si našli u sličnim sportskim interesovanjima. Odmah je razumio šta mi je potrebno. Trebalo je iskreno pripremiti telo za veliki napor. To su nosita pravilno raspored ugljenih hidrata, proteina, vitamina, suplemenata i drugog pretreninga za vreme bavljenja fizičke aktivnosti, ali i posle. Radio sam par testova koji su bili neophodni dr. Banetu i posle rezultata analiza kako bi imao detaljni uvid u stanje moga tela. I upuzu sam dobro nedeljni plan ishrane i odmah počeo da ga se pridržavam. Da ne bih ulazio u pojedinosti tog plana, rezimirajući da sam posle mesec dana, iako sam unosio skoro duplo više kalorija nego prosječna osoba, skinuo 5 kg. U sledećih mesec dana sa korekcijom ishrane spustio sam još 2,5 kg i došao do moje idealne težine. Cilj propisan načina ishrane nije bilo održavanje, već unošenje kvalitetnih namirnica, a izbacivanje nekorisnih za moje telo. Druga, meni jako bitna promjena jeste moj krvni pritisak. Pre godinu dana počeo sam sa terapijom zbog viškog krvnog pritiska. Ovaj zdravstveni problem došao sa godinom. Već na prvom pregledu doktor mi je rekao da moj problem nije ozbiljan i da se može rešiti ili ishranom ili lekovima. Lek sam počeo da pijem, korigovao sam ishranu u meri koja mi je rečena, što ipak nije bilo dobro. I dalje sam ostao na jednoj tabletici koja me održavala normalno pritisak. Posle mesec dana saradnje sa dr. Rajićem, pritisak je počeo da pada ispod granica normalna. Kontrola kod mog kardiologa, koji se slučajno desilo u isto vreme kada je test opterećenja, ukazao da lek pod hitno treba izbaciti. Danas, par meseci kasnije, više ne pijem lek, pritisak je normalan, kilaža mi je idealna, a ja se osjećam bit će skromno, ako kažem, fantastično. Evo jedan rezime. Danas sam istrčao maraton. Po vatnom planu priprema za moju Ironman trku. Po Banetovom planu ishrane danas smo isprobali jedan način moje hidratacije i ishrane za vreme trke. Šta mogu reći posle današnje trke? Evo, odmora sam, ostalo snage za 6 km, što je jako dobro i sutra već idemo dalje. Pozdrav! Kada bi ovo preveli na Frelin produkt, postavljen cilj, podeljen na manje ciljeve, realno dostižne, jedna disciplina i, evo da vidite, rezultat. Evo smo ovde, posle 2 godine od srpskog cilja i završili smo Ironman trku. Ovu trku sreću svojoj majci, žene koja je imala mnogo veće srce za sve druge nego za sebe. Ovu trku smo trčali moje, njeno srce šarce.
Iako sam čelični čovek, ipak je ovde jedna velika čelična žena pored mene. Samo ona zna šta je istrpela ove 2 godine zajedno sa mnom. Vlada Savić sa svojom ekipom, Bojan Savić i neizmjerno hvala. Posebno mesto ovde uzima moj nutricionista dr. Bane Rajs, koji je pomenuo iz kolena. I da pored ocem za tu 4. disciplinu ishrana dr. Trijedu. Dragi mojim trkačima iz trkačkog udruženja Dani Klub Niš, moja Vitlovi, svaki 5 kilometar, svaki 5 Organizacijska Georgie, you are an Ironman! Excellent! Drago mi je da sam deo priče koja je se uspešno završila i ovo je samo jedan od primjera da i u godinama za koje ljudi misle da su neke kasne, odnosno srednje godine, mogu da se naprave zaista sjajni rezultati. Sad, moj zadatak je da vam ispričam kako, jer vrlo malo ljudi priča kako. A ja smatram da svako iskustvo koje se ne podeli i ne da recept, da je, rekao bih, beskorisno. Sve češće i češće slušate ili čitate u naslovima da je tajna u ishrani. Ibrahimović ima programe ishrane, da LeBron James unosi određenu količinu kalorija, da jede kao mećava, znate šta je mećava? Kao snežna mećava, da, šta smo još imali, da bukvalno je to tajna da je Jürgen Klopp kada je prešao u fudbalski klub Liverpool poveo 2 osobe sa sobom iz Borusije, fitness coacha i nutricionistkinju, ženu koja i dan danas radi i doprinala je velikim rezultatima. Znači, hrana je na prvom mestu, postoje raznorazne analize koje mogu da omoguće da li organizam prihvata hranu ili ne. Mi smo koristili neku specifičnu DNK analizu iz vlasi i dlake, bilo nam je lakše nego uzimamo telesne tečnosti sportista, ma kako to bilo. Jedan program ishrane mora da bude jednostavan, mora da bude individualno prilagodljiv i mora da bude lokalan. Lokalan znači mi sa ovog područja na kom živimo lakše jedemo jabuku, krušku, šljivu, piletinu, nego papaje, marakuje, meso od krokodila. Većina nutricionista, da bi bili pametni, imaju neke vrlo atraktivne namirnice i te atraktivne namirnice prave problem kada treba da varimo mi tu hranu, jer mi nismo odrasli na podneblju gde je specifičan uslov, gde je specifična voda, gde je specifična klima, ali lakše je da jedemo ono što sazreva i što dolazi sa prostora na kom živimo. Što se tiče jednostavnosti, ako nije jednostavno, teško će da se sprovede u delu. Sportisti uglavnom žive sami pripremaju ishranu i program ishrane treba da bude takav da svaki sportista može ili da pozove Volt ili ne znam, bilo koju drugu službu koja dostavlja i po spisku da mu dostavi tačno šta mu treba, da on to pojede, ili da sam pripremi vrlo jednostavno. U svim hipermarketima već imate polugotove ili gotove proizvode, samo je umetnost iskombinovati. Izgleda individualno program ishrane podrazumeva da prepoznamo potrebe sportiste u vidu njegovih kalorijskih potreba, da na njih dodamo, to jest na vrednost bazalnog metabolizma dodamo projektovanu energetsku potrošnju
i da onda to sve pretvorimo u neke tablice koje će nam biti od koristi kada budemo pripremali sve ono što treba jedno sportisti. Evo, ja ću podeliti sa vama, ovo je čisto da vidite kako izgleda jedan obrok pred utakmicu koja traje 90 minuta i koja ima po nekim našim merilima fudbaler sredine terena u toku fudbalske utakmice potroši od 900 do 1200 kalorija, u zavisnosti od, sredine terena, u zavisnosti opet od pozicije na kojoj igra i njegovog angažovanja. Ovo je nešto što je nama do sada davalo dobre rezultate i možemo sledeći, pardon. Ovo je isto na dan utakmice, s tim da sam imao zahtjev ovde da imam i igrače muslimanske veroispovesti, pa smo morali da ispoštujemo halal proceduru kada su oni u pitanju. Tako da, za sada imamo dobre rezultate i ono što je najvažnije onog momenta kada sudija otvara kraj utakmice, tada počinje oporavak. Znači, u prvih sat, dva posle utakmice je potrebno uneti od 60 do čak 80 grama ugljenih hidrata, da bi se u narednih 8 sati obnavljali izvori energije, odnosno izvori mišićnog glikogena koji se potrošaju kao osnovno gorivo u toku fizičke aktivnosti i ta faza se zove faza punjenja ugljenih hidrata. Tada je dozvoljeno uneti i proste ugljene hidrate, vidite ovdje neke pice smo tražili, čak i Coca-Cola je tada dozvoljena. Znači, u prvih sat vremena posle utakmice nutricionisti samo zažmure i puste da sportisti bukvalno unose i proste ugljene hidrate, da bismo posle toga malo već poveli računa o svemu tome. Sad, nije nikakva oznaka, nije turbo mašina. Ono što sam ja prepoznao u Freja Link Productsu jeste V5, odnosno Vital paket. I prvi korak u okviru bilo kog procesa ishrane i suplementacije jeste poboljšanje kapaciteta apsorpcije hrane u crevima, odnosno podizanje nivoa apsorpcije na najviši nivo. A tu upravo rade ova dva proizvoda. Moje iskustvo sa aloe vera gelom, kada su u pitanju sportisti, je bilo prilično teško, jer sportisti su razmaženi i jako teško prihvataju ukus aloe vera gela, ali ako ga pomešate malo sa nekim sokom od višnje, sa narandžom i tako dalje, bez problema ide. Probiotik je sjajna stvar i mi smo ponosni da na tržištu Evrope i sveta postoji Forever probiotik koji je jedan od najboljih probiotika na svetu. Probiotik koji garantovano u toku trajanja jedne bočice rešava apsorpciju hrane u crevima i podiže na maksimalan nivo i od tog trenutka svaka ishrana i svaka suplementacija imaju smisla. Ukoliko se ne pospeši apsorpcija u crevnom sistemu, bilo koja ishrana i bilo koja suplementacija neće biti efikasna. Odavde, s oproštenjem do dole ima nekih 9 metara. Ljudski organizam je pretežno biljojedski. Mi imamo šake koje su navikle da hvatamo plodove, imamo vilicu koja je navikla da žvaće, da preživa hranu i imamo vrlo dugačak probavni sistem koji je biljojedski, tako da je potrebno da on bude efikasan. pH, kiselost želuca je od 1 do 4, u zavisnosti u kom delu želuca pričamo. Kod nesuždera je jedinica, tako da su nesužderi navikli da kidaju hranu i da je gutaju, a mi moramo da žvaćemo, pa onda učimo sportiste da žvaću hranu kad krenu da jedu. Dakle, prve dve stvari, što se tiče aloe vera gela, sjajna stvar, bukvalno jedna apoteka u soku, u listu od aloe vera biljke i probiotik koji u sebi sadrži i prebiotske bakterije kao sjajan početak jednog procesa ishrane i suplementacije. Čak smo primenjivali iskustvo da smo bocu probiotika podelili u dva dela. 15 dana se pije probiotik uveče, da bi probiotske formule cele noći mogle da rade bez unosa hrane. Onda pravimo pauzu 15 dana, da
sad taj organizam sam počinje da vari i nakon toga još 15 dana i smatramo da je to za narednih 6 meseci gotova priča. Dakle, dva sjajna proizvoda za sam početak, ja bih rekao 2 ključna proizvoda, ukoliko sportisti ne žele ovaj varigel, ok, ali probiotik je obavezno. Imali ste priliku do sada već 2 puta da čujete i kod doktora Mirana i kod kolege o argininu. Forel Inc. Products ima arginin koji u sebi sadrži 5 grama aktivne supstance. I Forel Inc. Products se razlikuje od ostalih proizvođača suplemenata upravo u količini aktivne supstance, odnosno biološki aktivnih materija koje se nalaze u našim proizvodima. Samim tim, pošto su naši proizvodi vrlo bogati biološki aktivnim supstancama, šteta je da te biološki aktivne supstance ne uđu u naš organizam ukoliko je apsorpcija loša. Pa je upravo drugi korak da se nakon poboljšanja apsorpcije hranjivi sastojci vrlo lako i efikasno dovedu u sve delove tela. Mehanizam arginina verovatno vam je poznat, dakle, arginin kao aminokiselina je prekursor za azotni oksid koji je vazodilatator i pospešuje i oksigenizaciju i cirkulaciju u celom organizmu, odnosno prostim rečima, on pomaže da kiseonik dođe u sve ćelije u telu. Kod profesionalnih sportista, kada bismo se vratili na onu priču o periodizaciji, ovaj proizvod je nezamenljiv u pripremnom periodu, u periodu kada se konkretno u fudbalu stiču aerobne sposobnosti, odnosno pospešuju aerobne sposobnosti i mi smo ga preporučivali, to jest koristili i dalje ga koristimo, jedna kesica u 3 decilitra vode, najbolje u popodnevnim časovima, jer se tada arginin koji unosimo praktično poklopi sa ritmom organizma kad je u pitanju lučenje arginina i veliko ima prednost što može da se kombinuje i sa nekim drugim proizvodima, uglavnom izvorima ugljenih hidrata, vrlo je pitkog i slatkog ukusa i kad se kombinuje sa nekim drugim proizvodom, bez problema prolazi. Imam jednu anegdotu koja je vezana za ovaj proizvod. Pre par meseci je došla jedna starija osoba u firmu i dovela jednog dekicu. I ona je njemu pričala o proizvodima i naletila na organizam, ali prokrivi sve delove tela, ali bukvalno baš sve delove tela. On me gleda ovako, rekao, ja ovako se najve, kad popijete arginin, možete samo da spavate na leđima, ne možete na stomaku. Daj 2 kese. Što se tiče sportista, nezamenljiv proizvod. Mi smo radili neke istraživanja i ne znam da ste čuli za takozvani VIP test ili jojo test, kada u toku pripremnog perioda merite rad koji ste imali. Prve sezone nam je 80% ekipe istrčalo maksimalan rezultat, druge sezone nakon konstantnog korišćenja arginina, svi koji su bili na pripremama su istrčali VIP test sa maksimalnim rezultatom. U toku pripremnog perioda koristimo ga svakodnevno, u toku taktičarskog perioda zbog vrlo gustog ritma igranja utakmica, natrpanog plana ishrane i suplementacije, održavamo 3, eventualno 4 puta nedeljno arginin u istoj količini, jedna kesica na 3 decilitra vode i to se popije pre ili za vreme treninga kad je pauza i daje savršenu priču. Da ne bude teorija, ovo je arginin koji se nalazi na Anfield Road u hramu fudbala u Liverpoolu. Tad smo izgubili 3-0, ali nema veze, pili su arginin. Najteži je moment da prebacite teoriju u praksu. Dakle, arginin se jako lako kombinuje sa ugljenim hidratima. Ovo je neki ugljeni hidrat proizvođača koji ne želim da reklamiram. I otprilike ja sam ovde podesio, ovo sam ja na pripremama, da vidite da zaista ja to radim. Ovde smo podesili deo nekih 20 grama ugljenih hidrata plus 5 grama arginina u jednom pakovanju i došli smo do toga da su efekti treninga, nakon završetka treninga, energetski depoji nisu bili prazni. Što se tiče ostalih proizvoda,
Imali ste priliku da čujete do sada i o Arctic Sea i o Naturminu, ali ja bih to provukao kroz filter sportista. Arctic Sea, nezasićene masne kiseline koje se dobijaju iz libinji, 6 tableta dnevno, to je skoro 900 mg, skoro 1 gram, prema vodećem stručnjaku iz oblasti suplementacije, doktoru Pedersenu iz SAD-a, 1 gram čuva vaš kardiovaskularni sistem. A što se tiče efekata omega-3 kiselina, dokazano je da utiču posle treninga na odlaganje postupalnih procesa. Dakle, rezultati treninga, ukoliko je trening bio visokog intenziteta, rezultati tih fizioloških procesa koji se dešavaju nakon završetka treninga će biti ublaženi uz korišćenje omega-3 i omega-6 masne kiseline. Naturmin. Tržište je prepravljeno raznoraznim mineralima. Ja sam ovde naveo princip kompetitivnosti koji je poznat u fiziologiji, a on kaže da se, kada su u pitanju dvovalentni minerali, apsorbuju po principu prvi koji uđe, on se apsorbuje i blokira apsorpciju svih ostalih. Dakle, ako pijete neke šumeće, tablete gvožđa, cinka i tako dalje, posle prve tablete sve ostalo je bez smisla. Naturmin se nalazi, to jest prirodno izbalansirani minerali koji su hiljadama godina taloženi na dnu mora, hladno presuvani i pretvoreni u tablete. Nalazimo se pored pećine, hiljadama godina je ta pećina dobijala oblik koji ćemo sutra da vidimo, neki ste već videli. Dakle, povucite jednu paralelu. Ono što priroda hiljadama godina balansira, čovjek ne može da napravi u laboratoriji. 3 puta dnevno po 2 tablete, pogotovo u toku pripremnog perioda, kada su potrebe za mineralima ogromne u organizmu, čine jednu vrlo lepu priču i naš Naturmin sa vrlo visokim nivom biološki aktivnih supstanci u sebi. Praktično svi oni minerali koji se nalaze u njemu su oko 100 ili preko 100% u odnosu na dnevne potrebe i uz prvi korak, a to je poboljšana apsorpcija, drugi korak pospešena cirkulacija po celom telu, odnosno donošenje hrane u svaku ćeliju, a ovo je bukvalno treći korak koji je sjajan. Ono što mi se još dobro pokazalo, uglavnom sam koristio komplekse, dakle jeste naš daily, ima idealnu količinu savršeno izbalansiranih vitamina u sebi i uz 2 tablete dnevno koje su vezane za obrok, savršeno poklapa potrebe sportiste toku 24 časa, a nema nikakav ukus i onda ne izaziva nikakav efekt, nikakav problem, jednostavno se proguta i idemo dalje. Dakle, ima visoku koncentraciju biološki aktivnih supstanci i to je ono to je jedini i ključni razlog zašto je on bolji od drugih proizvoda koji se nalaze na tržištu. Što se tiče proteina, oni su nekako prva asocijacija na profesionalni sport, mada sportisti greše, uglavnom je ugljeni hidrat taj koji je ključan u sportskim aktivnostima, ali imali ste priliku da čujete danas o našim proteinima. Dakle, proteini su na bazi soje, nije genetski modifikovana soja, zato što postoje sertifikati koje smo svi u obavezi da imamo i da ih prikažemo vlastima u državama u kojima radimo. Ima od 17 grama porcijima 11 grama proteina u sebi i idealno se kombinuje sa nekim drugim proteinima, pogotovo sa proteinima na bazi surutke, zbog toga što ima u sebi jednu komponentu koja se zove aminotein. Aminotein, ja do sada nisam našao proizvod na tržištu, i bivše Jugoslavije i šire, koji u sebi ima tu količinu aminoteina, što znači da naš protein kao osnovno u kombinaciji sa nekim drugim proteinom će poboljšati apsorpciju i našeg, a i tog drugog proteina, za razliku od nekih drugih proteina koji u sebi neće imati aminotein kao prekursor, odnosno okidač za unos, odnosno za apsorpciju proteina. Što se tiče proteina, potrebno je samo da znate, ili ne morate da znate, ali ja ću da vam kažem, od 100% proteina koji se unese, 50% uzme sistem za varenje i kaže, meni treba da varim hranu. 40% ode na katabolizam,
odnosno sprečavanje promjena u mišiću i svega 10% ode na izgradnju novih mišića, zato je neka količina od 25 do 30 grama proteina kao aktivne supstance idealna za jedan obrok i bolje je veću količinu proteina podeliti na 2 uzimanja, da recimo prvi sat vremena nakon sportske aktivnosti se uzme 1 doza, posle određenog vremena i druga doza. Kod vrhunskih sportista potrebe su od 1,6 do 2,2 grama proteina po kilogramu telesne mase. Kada kažemo 2,2 grama, ne mislimo samo na suplement, mislimo i na hranu i mislimo na suplement. U ovom slučaju imamo i treći protein koji se od nedavno pojavio u slobodnoj prodaji, prvo kao deo DX paketa, a sada kao poseban protein na bazi bundeve, odnosno graška, ima veću količinu aktivne supstance u sebi, pa samim tim može da se kombinuje onda i sa Forever Light saminotinom, a može da se kombinuje i sa nekim drugim proizvodom. Vrlo malo masti i svega 100 kalorija ako se pomeša sa vodom. Kod sportista, pogotovo u nekim disciplinama gde postoje težinske kategorije, kao što su borilačke veštine, morate da vodite računa da održite mišićnu masu, a da ne dođe do povećanja masnog tkiva, odnosno nagomilavanja vode u telu, koja se doduše najlakše izbaci, ali rizikujete da vam sportista pređe u višu kategoriju, kada će biti slabiji u odnosu na one koji su već u toj kategoriji. Dakle, sjajni su nam proizvodi i potrebno je samo malo vremena razmišljanja kako ih iskombinovati i u kom trenutku ih ponuditi. Što se tiče suplemenata, 2 stvari su bitne, količina i tajming. Pogrešna količina u pravo vreme ili prava količina u pogrešno vreme neće vam dati rezultat. Dakle, 2 stvari i rešili ste najveći deo priče. U praksi to izgleda ovako. Znači, najbolje je protein, otprilike 25 do 30 grama aktivne supstance, ponuditi u prvih sat vremena nakon treninga, jer je tada najbolja sinteza proteina, odnosno najbolje se apsorbuju i u praksi vam to izgleda ovako. Ovo gore što vidite je kombinacija arginina i cardio health. I to smo isto koristili. Ukus je vrlo specifičan, ali svi ovi šejkeri imaju brojeve sportista. Još jedan primjer kako izgleda onaj najteži korak da teoriju pretvorite u praksu. Flaše u koje koristimo su jednokratne, popije se i baci se, da ne bismo ulazili u problem sa higijenom, odnosno infekcijama koje mogu da se jave u grupi koja je svakodnevno. I par nekih savjeta, proširimo svest o korišćenju naših proizvoda. Forel Link Products ima sjajne proizvode koje mogu da pokriju mnogo oblasti. Ova oblast ugljenih hidrata je jedina u kojoj Forel Link Products nije toliko dobro razvio svoju paletu proizvoda i možda će se raditi i na tome, ali konkretno znači potreba ugljenih hidrata zavisi od sporta do sporta i vrlo lako možemo iz nekih drugih izvora uz kombinaciju Forever proizvoda da dobijemo i taj željeni rezultat, odnosno da dođemo do ove cifre od 60 do 70 grama kompleksnih ugljenih hidrata. I evo, ja sam imao priliku da sarađujem sa čovjekom čiji sam prvo majicu ikonu viđao na stadionima, onda mi je bio šef, pa smo imali jako dobrih rezultata, možda vi znate ovaj slovenački zet Dejan Stanković, oženjen sa sestrom Mileta Ćimovića, koji je, mislim da je trenutno sportski direktor fudbalskog kluba Olimpije ovde u Ljubljani. Red, radimo i samo 3 stvari, nema šanse da dođete i nemojte puno da gubite vreme na oni koji vas ne slušaju. Pčele ne troše svoje vreme da objasne muvama da je med ukusniji od nečega što nećemo da kažemo. Kako ste rekli, kako se kaže, gde mi je doktor, kako se kaže izmet na... Koristili ste reč? Blato, da. Dakle, pčele ne koriste da objasne muvama da je med ukusniji od blata. Ja sam mnogo srećan sa ovom kompanijom. Doživao sam mnogo lepe trenutke i zbog posla koji radim
i zbog proizvoda programa i posla koji radim mimo FLT-a, a to je saradnja sa preko 100 sada već vrhunskih profesionalnih sportista. Za ovih 6-7 godina intenzivnog rada imali smo preko 100 antidoping kontrola i niko mi nikada nije pao i nema šanse da mi padne na dopingu, jer sam siguran da ono što Foralein Products nudi uz jednu dobru analizu onoga što koristim, a što nije Foralein Products, uglavnom mislim na kreatin, kregatin i na razne izvore ugljenih hidrata, uspeli smo da dođemo do toga. Ja vam se zahvaljujem za pažnju. Sjajan rukomet, sjajna odbojka, sjajna košarka, sjajni zimski sportovi. Iskoristite makar delić ovoga da prenesete vašim